ani. Hindi akong libro kay uma. Mag-exam ko. Pagka-exam, my gosh. Pero kaya na ako. Hindi ko mga Pilipina. Bright kaayo. So, basa-basa sa ko diri ka. Wala pa naabot ang ako. Prince Charming. So, mag-review sa ko about KNM. Kines, Netherlands Maatskappij. Mauning ang meaning sa KNM. Ang Maatskappij nila, dili kape ha, society. Wow! Ang kinis is knowledge. Sus, nasad ka lang mga ko ano? Nung bisag sa spelling, maglisod ta. Pero kaya ho na to. Kaya kain na to eh. Salig lang ta sa Ginoo nga siya mag-guide. Ugma na po. No? Kaya na po. My love! Oh! Eindelijk! Hallo! Kom! Oi! Come! Oh, late! My love! Yeah! Finally! Oh! I love Philia and Kopchi coffee. Okay, I will get it for you. Here is your coffee, alsjeblieft. Dankjewel. Graag gedaan. Don't you know, my love, that I make for you a fruit salad, your favorite? Yeah, because I love you. That's why. Yeah. So mga friends, naana ako, Prince Charming, naabot na. Nagkapi-kapi ni unya, magkabing-labing. Ba my love? Labing-labing na ngaon sa amin kay gigutom. Ako saan siya pagkanon atong manok bang akong giluto. Kaya kusgan ba? Kabalong ba sa kusgan? Kusgan kaya siya ba unya? Ikaw oy. Butan kaya na siya ba? Gimingaw gid siya nako. Pero kung gitimplahan siya kape kay magkape sa daw ni mga on. Yeah? So, my love ya. I love you, my love. My love. I love you. Love you. Mura man kontra gusto no yung I love you kay maulaw man na siya, wala man na siya naanad ani kuan video, wala jud na siya naanad ba. Wala na siya naanad ani video. Terbuutan kay ni siya ba. So magkapi sa mi ha. It's okay? Now? Yeah. Okay, we have a tradition before we eat, you know that. You know that. We have to I will show you. The tradition like this before we eat. Alin, Eric, and me. This tradition. Okay, let's eat. Eet smakelijk. Parang alin yan. So my love, let's eat my love. So, it's makalok. Mga unta, so, mga on namin, dili na ko siya ipakita kay, dili siya pwede ipakita kay maulaw. Dili siya kakaon ba? Ako na lang. Karon, dili pwede, wala ko'y kanon, adyo ko'y kanon. Ingon ako ninyo, nung magkinamot ko, basta na si Eric, di ko maulaw. Na lang. Let's makalak. Let's makalak. Smakelijk. Hindi siya magpakita. Alime. Yan. Liquor? What is this, my love? This This is the chicken. Een kippenpoot. What? Een kippenpoot. Oh. Oh, it's liquor. I will try it. Wow! I forgot the name of Eric. It's yummy. Diba? Harap. Malab.
This is Philippine style, ha? Kinamot. I'm using my hands. Beer hands. You know that? Hindi ko maulaw. Naon pa dahil. Finally na nako'y kauban. Kaon. Hindi na ko inusara. May lang. Parang, there is here. Yeah. That is you. Guys. Mayab. You gonna watch film here? Huh? You watch film tonight? Huh? Football. Met win-win voetballen? Madam. Just sleeping? Madam, sleeping you? Hmm? Yummy. Ako ra magkanon dili siya. Spaghetti ha. Sa Pilipinas ba, ang spaghetti pwede sudan la dili. Wow! Tanawa siya ni dungag pa ha. Pakita lang ha yung kamot. Tanawa. Mo na siya akong giingon nga ganahan kay siya sa akong spaghetti. Mo na ganahan kay ko magluto. Wow. Thank you my love. Thank you my love. Thank you my love. Mo nga akong giingon sa inyo. Mudunga good siya. Kalami akong spaghetti kay with love. With dancing, may lagyan. I cook with dance. I mean, love. What? Lots of love. Yeah, natural. Lots of love. Yeah. Kinamot day. Kinamot. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe. See you next time. Busog na mi. Nainggit sila. Dili a joke. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe. See you next time. Busog na mi. Nainggit sila. Dili a joke.